Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Hakabayday bagjing ai no objection certificate bal air kedor barsnong lum dat kla shakinong penya jong Cherry Blossom Festival. Urang baksnong uba esti rempei ula pensyai beginong penya jong ne kata masa ilapan nagabenta shibnai lenter kata nadok arab santrik urisau haduk arab santrik naibiang. Hendrai kam dan gejing penbet ban penkut ikene kata masa hadsing ublei. Hendrai day tat hadu balami ikilat patai kubor bagador barsnong kasatip beginong penya kidan gejing temu ban penkut hagasngi ublei. Oleh itu, bayak NOC la Aishwash kinong penyat dag MCA bag Riboy District Sports Association nag bentang badan Korkalang. Bad ke Executive Committee kila ai pat hadian jing menjurlang dag Executive Committee jong darbas nong lum dat kala. Uba rempai oleh itu badai hadir gejing tip lo gejing temu ban penkut dengan tamasa hagasni ublai bag ke Executive Committee jong darbas nong lum dat kala. Kalau kot ginong penyat jong Cherry Blossom Festival ban panjing pensyai. Bad hadian gejing penbet kila menjur ban penlong yang kata masa kata hakakat kendai terik unai wiang kepada gesni ublai bagi di ban sedang pada hadian balawai lut gejing seng pat ba kebadan hakan kata boy rembong kata hadian light teng nesau beje janmiat. Syusyur ula pentep hadian gejing menjur lang ban penyat kumbala menjur ban le akani hadian kapor light teng nesau beje janmiat. Bagi executive committee ke kermen scam bagi kata masa kan long kebayat bet ya renti. Bat ban le sendon hak takarukam ban la ban kentiu ka kam jengok kai perthai kam tam hapok kena kathan hak babon ginong chong chnong gidan gejing tmu ban seng kam seng jam dag basna gi homestay kum ta gejing wan jengkum gini kita masa kan la ban kentiu ru yang kena kathan lo ong nu rang ba chnong hak beide bat ka NOC pan nakaliang ka jong kasnong rengkat baka stip committee ngila ai kene ka NOC hadin ka jing menjur ngila ai ru kene ka NOC de kasnong ka ba ai hadin du naka MCA kila depan ai naka RBDSA kila depan ai de kasnong ka ba ai hadin du ya kene ka NOC ngi ai kene ka NOC ru de shibnai ngimtip ya kata katarik ka ba ya de baka sngi blay namar ni ay na do arp santrik u Oktober hadu arp santrik u November shibnai te ya katarik kaba kibu kata kalong khat nyau khat pra khat khandai kaba dei sngi trai te nakaliang ka jungi ngimtip ndrei ngiyo pat ka jingtip lengba ki media hadin ba ladon ki ba object nakaliang ka jungi ngi khot ikitu ki organizer kiba penyat ya Cherry Blossom bat nilayo bania penbek bat ki kata kalong ba kinom pelong ya Cherry Blossom kat bat dangdon ke jingiseng kila ban pelong nadu lai beje lai steng sha neng hak be de ba katai ke sngi utrai kata kalong ke jing ya penbek rengkat bat ki ka executive committee umdei tang kabor jonga urang ba snong te nakaliang ke jonga ngai khot iwer ba kamdon kano ka jingklumar pok snong ki paibat ang snong ki sultanat ya kane bat ni kermen ru lomba kane ba kan ka tourism pok kane ka snong ka jongi kan ya syakmat ba syaprang namar ni i babun na ki snong pok snong ka jongi hadu menta ki babun ki ba apply na benta ka homestay te to ai ba kane kan long shibenta kum ban penslur ya ki drig menabar ki balak banwan na ka benta ka roy ka par hakadong ba ka than ki jongi khublei chbut